Nirmala Kenyam, Bia Kamal Nuer TV, and the Manduni Chankosnyak, to Konkalari, Tijididni, to Bukonkalingwasame, Majirama Jidit, Nuer TV, Gorijan Wojin, Deri Shanalame, Derija support. Banawure Rajadan Gor Kono de Konaling, take a right Micha Gor Guasame, Kajo Banalinga, a Joe Kakura Mishalat, Kakui, Vice President, Tabanden guy. No, take a Joe, Mishaga Kaje, Raja Shalat, and message an nation on Quernic mayardit, Ray Wiki Juba, Chajo Mo Chaja Gagan Tema, and 18 Contilla Jas Peleio. Gorjan wo Bejo me Bejan Waka Yakel, ko de Contidialti de Conquer, Kulalingogua. No. By President Tabanden guy, a Quermidit, Mulotke. Gatila de recently Chananen Chajian Shawe Ka Bargazal Ka Shawe Ka Shawoki Interstate. Take a job Mishakulat Guasame Mishaladano and Menshalat Washi Thok no. Te Mishalat Shalado Jen Chaja Jack, Lo Chaja Jack Kiir mayardit Ko Boraik Kui Dr. Machar Kadobaran Chayan Dr. Machar. And me shawalat chakan lo wa she dung malka she peace building me welat awa we dang na ke Dr. Machar ko teletong machalar ka kui Dr. Machar ko ngai kona gwano Dr. Machar no chaje yen ando badana yen ka Dr. Machar chiko jodan ji kona ling chala do ramadana cha yen Dr. Machar cha yen mal yan kanaran ramamo shadwer chajalat One me a smear campaign against Dr. Riek Machar by General Taban Dengai. A woman chalada was she unhelpful, ke she helpful lotion I check a look, wajan ko undermine for toward peace. No. A one to con into Penal State region. Now can young work and young there, Katal Mikan Malatka Quida. Let Kenyan Dr. Young Machar. Innocent people. Native guard, native dong, naka work and shang there, a shang order can quar tin conilla quanuary, they can tim they can like a quide. Can an address and wo a mumla rode, ka penal, can work cornaka work and shang there, nichang. No. Chanangajo no Nuer community shaka categorized into two. Take a friendly, can friendly, and no. And point and Tabanden guy. She boy ko bejalar no men chalat no kwanwa dagate ke friendly kan friendly Nuer counties tel me chalat ten tel jo chalat so na me jaga je ko baje kwedwer kon kor toga ne re kon na ka ne ken mi ci ja address na kana ne chang ke shi right ten ka jini jin kor mo no ka me de kwanya Nueri na me bejalong so mo nyoda gwano men dan te ten shi kor ko nakana Nuer jakano Nuer ba kana Jin which fail lo can condemn nagadan naka Nueri MSF charge bugune chana chaga nekten dual wall tel mishala kane kola kwan Nueri can condemn chana wang ka Nasser kana wulang ka lungushuk kor to kan tamma ka fan gak tel mishi kana lat chikana condemn and me ngunyo domo nyoda jen wo kan kwara content tanyam chikan lano te mal medelat balet kani interest to work ka no Vice President Tabanden guy chala do jen tel mi chalat ko kimala tel mi chalat ko dob dan de Dr. Machar ken jalat ke je ken siang dan de Dr. Machar di jeno je ken jalat ka cha jakano jin wora ni ke jibar gazal wora ni ke ni content ke unit state lere ke status Dr. Machar but tel mi cha address no ngonat chunken ni jikel Kiir mayardit janana chalat na me ano ba First Vice President Dr. Machar no baje a violation of 2018 peace agreement me cha tanyere wika South Sudan. Wachi chong mananan chalat Tabanden guy ka jo me chalat anitin kon dier ka kwimalka re wich ka South Sudan. So jo me chalat anitin kon tin tamal te pintien keni de kon tin gurge jen wode malder bere wika South Sudan wakan kwar South Sudan tele issue muku kana address ka tada na liu Nueri ka ja tada na kana shang kuma Kiir mayardit tan mala kana latin
so jo me jen jo dan de nyoya kel bi atemal